Maria Penbena uba retrailing do Secretary General ke Green Tech Foundation ban mi bujeli syatngan ha kajaka uba Ban Siudo nonglang u chairman ubla hab ban lit Sumaria la dir hadin ke jing syatngan ke ba khandai sngi ha kajan mi jaga khatnyo tare uyayong araja arpun riu ke kong bindas im ke plus dang ban syatngan lang nadu ke khandriu tare uyayong araja arpun riu Hamadan Malki kala pendwai yo secretary ha ka jing siam jang u ya katai rai kum ban syukuro uba Ban Siudo ubla syong syatngan ban dawa na ke sarkar jala ban pendu ya ke jing ai lang ya ka dolan nong lumpong deng ban sna ya ka taj Yam Resort and Spa nadu ka khandai trek yoyong arajar arpun riu kami bukan ka jingkit klik na benta kali ba ka pen riu agar pa ikong abin so bahasa bangan song sim benta kani ka jing satungan tumbu dem yang ibaro ulum nang haki jing tuai pat kumjuru ikong bendas kelas dang ya ka jing sat jingit kejong i om dang bapi i kumtu mene andre nadu menen menmir kami sibuk ekong kejong sentran kejong fi bilong ka kami yang i nga ukun jong fi ngadang hang ni pat mai dari liru minum ID kita kadang la bayanga ngan sitom bat ngan puut ban baya kalum pondeng kan yo akti kimande mai tu alam kising tu jonga haswa ba general secretary jonga Green Tech Foundation insium bat inni bujri na kabanta jong Ban Siudo nang nang ngak nong lang ngakwa ban ai ban bu kijing duai jing kepat akmat jong blai ba ublai undan rengkat bat i haduk ba nginda job ia kene kecing ya na kabenta kari bat kejat penriu kejongi dengan kepat ipi baro kireng ba kiberon rengkat bangi kilong kemi kikun samla shurang kente kiberon hangde bat kibayo i kibapet ia kene ke social media ha kene ke janmit ke bangi dan menta tongin perle jumot shipor ban pai shaw blai long ba hagi jin duai ngin duai da kada nut ka bakhoi kada nut ka baswar ngin klet ya ki ki baya dei na ka bata ka jing em ka met ka do ka jungi ka yeng ka sam ka jungi henry ai bangin IT super ya ki jimot ki jing perkhat ki jungi how blai leng ba hagi jing duai tengah ka pat ya pi ba pinya shimban talang hagi jing duai baro dongin duai shidham duai da kada nut ka bakhoi ha ka bau blai un priang ki jing duai ki jungi ba ni kermen skam bangin yo ya ka jubab ka batiang na ka bantang ki kimat dawa jungi dongin pendam lam hagi jing duai ko blai ko kpa jungi uba ha beneng ubalong utrai kimiat bat ubalong utrai kimensem utrai jong ka beneng bat utrai jong ka kendeu ubalong utrai jong kikam ki jongi ko berarti iwan na kemacho mi kene kerjaan mi kene kejaga berarti yang dong ya kene kejaga ko berarti na kabenta ko berarti kami baca jalan bio Nai bau blai ni kum kibrio nim don bor banyale ia kene basur ka jodi ko berarti Indrai hane ublai ni kalom babala kami omdon maka tanga rumai kemacho me kami dia bijingo ini maka ket benang jonga jigis nei da kabagan pe dia lagi jong gibri bijong me atrai me yo iya ke baksem kita dua tiba pai tiba perai bijong ni na kabenta usherman jonga jigis ko Ubada kaprang kijing kelap kaprang kijing suai atrai suai atrai me yo iya ko pabi ko kibriu kibeadon kene kibak sekta lagi jogi kemat do ki jogi iya pelanggan yang dia kan dia atrai Imlong tarai ini dua yo kemat ke badan display atrai ya kemat long lemrang kat pada hospital lagi dekat ai bakak tinggal jogi atrai kata yang kat pada hospital kami ada buat atrai bau dia kapal lemja jong kibabu bau nam shongkai nah kapag tapan ay kajing syakri ya kami
Jing day but high level. Good try. But it hik hama me. Semi ko bahag sa nanong la. Ya rapat ya lang ni patray makinang la mangyade kagalandi kabay batuman bangin yale ko katali kanito sokar daga kartang play upaw play one play wat siya bangin siya ala ka jo ka justa bro ay bangin siya ane kumbaw dadi atray wala job yaw balayan aga kartang jome hindray atray ay bang syakri jome ki syakri jome ki balong kilo yalam jom ka green set foundation ki long ko dadi atray disu bakin lakat perkelan yaw balayan atray disu nomor katanga kani ko na liwai kemaju berkumpul lagi ay di justa play jome ay di syapang play jome baki atray disu kin long shisha ki nong job leng bada ka jing ya rapat ka jing yalam ka jome om makin job na ka baru ka jongki kin job atray min job atray daga kertang jome play bayam mu jongki try jisu be advice ne shindi au general secretary jong ka green tech foundation na du ka ka minute ka kanta ka bimitan manta insani bujri na ka manta shurman ko kan raje ban shek ye ka ka jing sha jingen Amin dia yang ada kejing syajingin. Kalau kebetulan ada kejing yang kejing kuki Kristen. Lada hidon kano kejing le. Ini ban shim yang ada kejing syajingin. Nin shim kadung sa kejome atrai Yesus Kristus ni. Hakabang mereka pada dang masalah jangan ada kejing atrai Yesus. Bela syajingin sau kau net sau kau ni ya diklau. Henry atrai Yesus Kristus ni. Apa yang kejing syajingin kejome atrai usai dan nuan mat penshay me lai tau rupam kijing penshay kijong Henry na marbanalong ukun jamu play me chop ya usai dan mat kapap kung ta atrai Jesu ay baka jinjot ko jong me kanong na jinjot na kabenta kijing ele kijong kanong na jinjot na kabenta ka Green Tech Foundation na mar atrai Jesu bitba isnay ay bangin IT hame met bat mensim ya kijing kijing perkat kijongi kidonut kijungi kibashopo kibau brium nomla banyo I me uplay jungi me yo I ya ki kibadan shopo kadonut kijungi try jisubi betais ne what glad ya kane kasang what glad ya kinong yalam joka na duki ada besar lambat kinong kitkam ke bakmat barang ki member ki badon hapo jongka ai bikin long ki priu ki papen demrit ya le ha kamat ku priu kam tam le kamat jome uble ya rapat dalam ya ka jela ka be ki jongi ko pa be wat sya bakan long ka jela ka be ya umsnam wat sya bakan long ka jela ka jongi ko kan rat bi kapan poi sya kapan penjot ya ka imlang sa lang ko kan rat be Henry ai bangin long ai bakan ne ka jela ka jongi ko kan rat be kan long ka jing ka mai sesisin ko kan ratbi lengba kini ki jingle ki jongi hakane ka sin jam ka bangidan manta ai bangin job dan buram dah ka kadang ka jome uble pa uble ukun uble mensem ukun priang ye ki jing duai ki jongi bar sneu ye ki shim ye ki bat juba ye ni hakerteng jume jisun duai amen. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabathau bha kam kta ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita.
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.